男とは優しい人となり、自分の子供に利用な親になることすべきだ。只有每个家庭、每位俄罗斯居民都幸福，俄罗斯的幸福才有意义。 정신력은 사람들 삶의 핵심입니다. 이는 다른 곳에 자포자기 떠들어부터 사람들을 지켜주는 버릇입니다. Mentality of Yakutian people is non-confrontational. However, it is based on our incredible will to live. Kein Internet wird die Nutzen und Vergnügen mit einer Person von der Kommunikation mit einem guten Buch ersetzt. Auf jeden Fall werden die Ausbildung, der Intellekt und die Arbeitsamkeit werden immer Zuversichtlichkeit belohnt. Être le générateur et le porteur des idées et du patriotisme, c'est un devoir sacré de l'intelligentsia nationale. Растем, изучаем, творим.